Pengaruh di bere panjang umur, panggil deh bejeng bulan puasa. Mau enak ya munggah nu ieu kudu mau bikang. Kudu ngajak emut ieu mah. Coba aku ini telepon. Aduh, ayo kita buka HP. Minjem kasanya, minjem HP jangan telepon ka bogo. Kang simis dan gitu, sugan bogaan saya tak. Di puasa ke puasa ieu hirup aing karasa teu bogo-bogo ka bogo. Ya pun sih mata orang puasa amat sedang lah jeung kampung mah. Ya sadadun heula aing mah. Malah yang aku simis jang. Oh, nanya itu simis jang. Dan kemana dia? Ulin bae aing. Coba ka dia heula. Naon? Geus ka dia bae heula ge. Uai perlu ya ingan dia jan. Orang lain sih kana penting amat. Buki ya, aing nek nyem HP ka dia, ai pulsan eueuh nek nelpon ka bogoh aing. Ih, ya dia tuh baru tempat saya hirup lagi minjem bae. Uga HP aing rusak, aing ngajak ulin kan ka bogoh aing. Ya ulin ka mana dia dong bogo duit bae. Aing ngajak munggahan kan ka bogoh aing, mau ke bulan orang puasa bae. Oh, ulin bener. Entar dia orang puasa. Atuh tinggal ngitung poe bae jan. Kalau borong ya kita telepon mah. Aing telepon ka bogoh aing heula. Halo Jan, Aina nelfon. Halo, bogoh aing ieu yang minjem HP simis jan. Oh Darwin, Aina Win. Di mana kuari yang aing ka imah kuari? Di imah, kadi bae. Yang geus aing gadinya. Nya Win ditungguan kumur. Oke aing OTW. Jadi HP dia tur nuhun, aing keur simut heula. Oh, hanya geura mabuk dah ditu. Ya aing nek curhat karena dia batang gedang. Aing bogoh kana bikang. Tapi ku bikang eta ngeun dipermainkeun doang. Nyaho teh dia batang gedang, nyeri hati aing, luka-luka teh geun hancur-hancurnya hatiku. Nyaho teh dia batang gedang, karena aing kuari ya pergi sulit, bertahan sakit. Sigana si Marsane tanya ngomong sorangan bae alabatan wedan. Coba lah ku enek ditangkeun. Aida ngomong jeung saha alabatan wedan bae, ngomong jeung batang gedang. Dia ngangketan bae. Buku aing kuari keur galau ye. Buku kieu ya aing hen. Kunaon deui dia nih, coba ceritakan aing. Kurang mantuan ya aing. Misalkan dia hen, kita milih, dia mending milih katinggang batang gedang apa tinggalkan pas lagi sayang-sayang nah. Aida ngomong naon sih? Teu ngarti aing mah. Pugu aing teh nyaho ya aing ngomong naon poa. Pugu aing stres si kuari. Nyaho aing gada nih, kirahatan am ku bikang. Eta teh nyaho. Geus nih ulah galau bae, moal kebal ge bulan puasa, urang kudu ngadeketkeun diri kana maha puasa. Emang urang puasa berapa poe deui asa ku tereh amat. Atuh moal kebal deui puasa mah tinggal ngitung poe. Kujahay urang munggahan ka mana tah. Sarang heuh ka imahan, mun geura bae dia bae, aing di rumah saja. Puasa sagala-galana. Nya geus kumaha dia bae? Kebal dia nungguin aing yang nya. Itu sih cuma cangkel birit doang. Atuh hampura, pan aing maklum aing kadina leumpang. Nya tenanan Win, tumben-tumbenan geus keubal karak manggihan. Kun ka bogoh ieu pan yang menikah munggahan yuk. Maknya Darwin ngajak munggahan doang sok puasa bae. Ih dia mah teu nyahoeun, bulan puasa kamari gaek tamat puasa nama.
Bulan puasa nada nggak tamat, tapi dia kan terpuasa. Nyawan deh yang lamun itu tamat bulan puasa kemarin. Apalah kan Darul nggak bulan puasa gitu kada lulus nah. Apir aku yang puasa kudu lulus bayang. Atuh keciri lah jelamaan puasa jeung teman. Ngomong-ngomong ndek ngajak mungguhan ke mana Win? Boga duit gitu ngajak mungguhan segala. Atulah ditanyain soal duit mah. Kan boga duit. Itu boga tuh ya. Iya dia Win jadi kabogo kere-keretin banget jeung dompet sarua ipisna. Waduh. Si gana mah bika beli sih gebet kuing lah. Lumayan, nama gebetan. Kawan Neng? Kemana aku main bae. Cewek amat. Nek naon dia nanya aing bae nu dong boga duit bae. Pan dia mana gitu ditanya aku euy. Main bae. Ayo, Belum puasa, menyore samper aingnya. Kayak kau yang disamper mau gerobak. Bagot. aduh. Situ kuat teh anggar buka. Mana beteng kukur-kukuan. Jam. Angel deh ka magrib. Aing. Aduh, HD gitu ya aing. Kira aku bulan puasa hes bae. Kalau bulan puasa mah bulan ibadah lah. Hes ge ibadah cenah ge. Ning hes bae aing. Masya Allah dia man pegawaian molor bae karena puasa sakitu ge. Kawalahan yang menelan lagi. Oi, dia man, dan geram maraban bae kita. Emak dia. Puasa hes bae. Aduh, dalah ria. Boga yang terpuasa ngaganggu bae. Nyaho teu puasa sakitu lalulis naing yo. Nyawa yang puasa. Tama dia deres puasa ge molor bae yo. Aduh, dari ya, nek kamarnya gitu ngaganggu aing bae. Atau aing kadi geus kancik nyore, ulah hes bae puasana. Deng embe dia seboborotoan bae. Sudah kumbe kiluan puasa. Pugos di para mandaran ku indong aing. Man aing lulus. Aing teu saur keur penting. Teh uhna naon hanya homa. Aing mendingan hes aing. Maju nari diuk ka dia. Kemana orang rencana nyoreng ayo? Wah. Mbak awak pandit mak deh. Tengah uwe enak tet mak deh. Mbak awak bantu. Wa awak naik. Aduh, iya adik ngeganggu bae. Buat ya ani aditi. Ewe duit tak titik. Cuman Uwin. Ulin kemana dia letik-letik aja kulin? Lo balaga amat. Saya dek. Cuman ibu ngalang titik. Titik berjalan ada awat. Dia gerai lempang ka dito. Laura aing ngalan lagi letik-letik ka dito lempang. Ayo dia ada cara moal. Geura bae dia lempang aing nek maraban bae heula. Ada maju lempang. Yuk, siap. Aduh aing kulap amat di ngalapar bae. SD lah.
Sama meh nyorek ini kelapan motor lah, ameh main cerang. Aku di mana? Kamu di mana? Kamu di dalam aku. Kamu cinta kamu. Agak asar. Tereh aing nyorek. Berangkatlah. Aduh, gimana nih motor kalau pakai segala. Aduh, kalau beak bensin di motor. Buka air udah. Dan jangan juga. Nah nih bocah nonton kada lah yang kerusakan motor. Weh, lo kan obeng amat. Kayak anak dia awe nawa otot. Wih, bocah sakit tuh, mending ayo bantuan yang dorong. Ya dorong bantuan. Nani tak Darwin untuk wetik. Jangan yuk. Yuk. Win, dorong motor saya dia. Gua menang maling dia mah. Gagah banget dia ngomong, ini motor-motor aing ya, anyar, keluaran 2020 ya. Cuma tadinya dia boleh jeng budak letik. Dia tuh Jangan dia nek nyorek mah jeung aing ya. Belum puasa bae dia nyuruh segala. Teka abu amat tuh. Teu puasa yang kuari mana kita ada lebat yang lalu kieu. Teh orang nyoret nana ke mana? Jadi orang lembang bae nyuruh. Boga ka bogo jauh. Utas laut leuweung budu. Namun apel teu bingung, cukup kalau telepon. Kayak tadi nyoreng di korban. Ngan hanya kali itu buat duit. 8 heula lah motor sama nyorek. Ngomong ieu bensin teh, macan gue nyaur kamar nyorek. Waduh, bensin yang mending letrak yang mulut kamar nyorek. Oh, jauh. Tas laut leuweung gunung. Aku pengen bingung. Kalau telepon. Win, ayo nyorek yang siap kari mah. Hah? Aku risumut dia, mau untuk carang amat. Pan dia nyaho yang puasa, nu puasa mah cenah isut na bau minyak kasturi. Dia mah bau minyak kasturi, bau-bau teu puasa. Asal dia nyaho bae yang kuari mah puasa bae, alhamdulillah can pernah bocor. Oh Win, nasalan kudu daek puasa, ja puasa nang setahun sekali. Mending-mending mun panjang umur, mun teu panjang umur dia kumaha aja mau manggih deui. Herman soan orang diber panjang umur, puasana ulah aya halangan. Amin Win. Ngomong-ngomong dia budut goceng teu aing hanyore teu bawa bensin. Dia mesin-mesin amat, boga motor teu bawa bensin. Jual motor pakai meuli bensin. Meuli bensin terus bensin aku yang dikumahakeun. Teu dienem ku dia. Terus aing kumaha? Tabok. Ki puasa teu? apa? Kena itu emam. Itu ngaranna teu puasa eta mah kerisuk mam. Titik-titik ini cara apa? Dicarek puasa ki. Kayak man. Ini kan geus gede. Pamali amun teu puasa mah. Cara apa? Atuh puasa mula jajan ki. Aduh. Kan titik apa? Atuh puasa mah ulah jajan ki. Ki, iki nek nyore mah kading iki mah ulah nyore jatuh puasa. Ati ibunda titik. Berarti kan iki mah pamali ulah ilun jeung nu gede. Den, awet lamat. Atuh siapa yang berangkat? Ya lu Bang. Mandi jenggot atat.
1, 2, 3 gebuk deh. Atau ngomong. Gebuk bari ngomong. Dah. Ulangi. Ulangi gebuk deh. Aduh. Cian. Apalah bulan puasa gedaruan tekadera kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RUAP Project mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.